Haga jingle kai Indian Premier League haprenga RR Persia eka DC. Aba pai shagre jingle kai ka RR kala job eka tos, bar kala jet patit nengkong. Haga palitet jongka RR kirang tit jongka kilala abnile kai bha. Haga ba kilala aban kamai hadu R spa R peu sunruns bad haben re weekend naki R peu over. Bad haga nang jingle kai kapten jongka RR baru deru urang ile kai nak jella Asam Urian Perak ulala aban kamai hadu kendai peu runs nak benta ke RR. Abangi pai pat syaga palitit jongka DC wala ke RR kala buk target Khambun Henry girang tit jongka DC kilala aban kot ya ke target balabu da ke RR haga bagi lala aban kamai hadu R spa R runs barhap tang live weekend nagi khat kentai pon shibol bad ka Delhi kalala aban lem ya ke RR dah nya weekend. Haga jingle kai Indian Super League haprenga Jamshedpur Persia eka FC Goa. Haga dengan jingle kai ka Jamshedpur kalau khurga nam job. Hadin bukalala ban pelim ya ka FC Goa da Arlanot. Haga jingle kai Indian Football League haprenga Rajasthan United Persia eka Dempo SC. Haba pai syang ka jingle kai ka Dempo SC kalau khurga nam job. Hadin bukalala ban pelim ya ka Rajasthan United da Shikul Lanon. Haga jingle kai Meghalaya State League haprenga Langsning Persia eka Lauba SC. Haga dengan jingle kai ka Langsning kala khur ka nam job hadin bakalala ban pelim suk ya ka Lauba SC hadu khendai lanon. Haga weper ka jingle kai MSL haprenga Yatli Lang Lum Sekon Persia eka Shillong Lajong. Haga dengan jingle kai ka Shillong Lajong kala khur ka nam job hadin bakalala ban pelim suk ya ka Yatli Lang hadu nyau lanon.